Kasenjuk jong ginong sensyar shnong, ibadan hadu sanpo artli hishnong hapo kathan chalang, haringkat kakasi Student Union West Kasi Hills, hini kasngi kila penlong ikarali patba, tingkat kajinyalang patba hapo iyo shalang, bandawa kang kerdep no ek sautli kikar khanasan dawyong hapo katay kathan. Katay karali kabakin pup nadu kinong sensyar shnong, jong kisan po artli kishnong, ipatba bakising bahalang kilaray ban ay po katsan sniya kitay kikar khana ban kang kerdep no. Bat ladagi dan puak banshna, in hapan pendiang ikijingdon kam kumpalabu, bat bakin shna no kampaji, cipau hadu arpo kilometer, nakishnong basa abriu, bat bakanung ta, yaka umbam undi, bat yaka may mariang. Kajing tumu jong katay karali batba, along bandawa nakasorkar ban kang no ikisaw tali kikar khanasan dawyong, badan hapo kathan chalang, namar kite kikar khana kim buat renti kajing puak jong batba. Laong ru bala syupenyang ya kita gikar khana tam na penlong ka public hearing at chamdayo ka NOC na Pollution Control Board hendai kilayo ka NOC na single window agency kitang kibatan siya ni syap ni mentakim pat moto na makadang dontang way atli gikar khana hendai hati na pot wa kane kini sadon ki way gikar khana kibanjang hakini kitang salang kunta pihapan di yaki umpi kiba pitang suti yaki pilai skoto yala de pilong kiba kummo ha kitang west kita yes jong kane ka salang iria lo kanya kata kal air ka batang syuring mensim kata ya ka donut ya ka dojem ka badan hapo kamet jongi namar kata ni kipat ba ni wana kane ka por ban penim ya lade ning kong iwai on le ban penim ya no namar ka jingim jongi ka kam kodor ban yiki ke namar kata ha kane ka por kum ki nangkai kum ki sina skol kum ki para mensim baro ki badan ha kane ka jaka ni don tang kawe kasur bat kata kalong ni pa bakane ka kana nadu na sai hap khang no ladam khang no kai kasur jongi laba kane ka kargana ka badan ha kane ka ere shalang kamila bangkang ni don tang kawe ni don pa kane ka shalang ka keta ki wai ki shnong kunta lingkang na mingi bangin kang na sem yang kinawara yang kini ka factory rongkat UMLA diom ba wanra ya ka factory na kamta ban aikam aijam ban yo kam yo jam iki praja ka trai muluk parari ga bobro pegi di factory ke bodon haruang pegi factory ke bodon hari boy ke bodon hajete hills kan longut kita ke parari ke jongi ke balok ke bayo ban trai ha kita di factory 10% romdon kedai nomor kata-kata ngasobot ong ba horkit hordang daga kalau haganu menukar komro ya gini factory kibodon hagani ka than gejungi min wenno bangin persange no balada kita kibor kibodai pai jaga timla ngangai sem kamne pai ba ubodon hangni nyemle habal keren kesensyar khadar kalong ba kumba phile yosno ba kiwei kile keren ba kadai na kadao ke jingdan jong ginung sensyar kiba wanra lingba kata ka single window agency ha kaban itu ya kisau tadi ki cook factory hangni hasalang hau benai jong mentau sene mau benai leber ke KSU kelapan jingshai na kami Kalia State Pollution Control Board ha kaba bangkali lah hato kini ki factory badan hangni hakathan salang jongpi kilayo nem ya kata ke jingbet lane kilayo nem ya kata ke jingpet ya ke jingbishar ha kaba ban itu ba kilalong khut ha kaban syang ban pentrei nakal air dan nagaum hendrai ke jubak kabang ngingi yo na kami Kalia State Pollution Control Board kalong ba kini ki factory ki krempat ban ya kanol kono ke jingbet hadin kata ilek ina pan chuchu saya kawai pat ke jingpun syai na Kalia State Environment Impact Assessment ha kaba kadai gawai na ki department kabadai banpet ya kamariang hato like ni factory kilalong dem banbet banyang harut surok like lalong dem kibabet banyang apo snong pothao kadu ine tungkro ha kabayadai bat liang sensyar berkata lingba katanat single window agency ha kabala kami do chairman juga Directorate of Commerce and Industries barabang lapan jing syai Ulo ito yung ibigidon South League Factory
but hadang ipan ya kajing syai naka Directorate of Commerce and Industries iya ya kajing syai hubunai Julai mentau senam Andre kami kalian State Control Pollution Board kaya kajing syai ini bahawa hubunai April kini factory kimpadan ya kano ya kata clearance naga environment but nami kalian pollution kini factory gilayang krem kajing menjur jong paipa jong katan salang berkari ngamboro kawai but kani boy kabenta hagaba kabadi ke close lani kata ke kernet jong kami kalian State Control Pollution Board ka ongkom ni sengap ngan pulimo consent to establish kamut kajing menjur haswa ba pinshna ya kano factory and consent to operate haswa ba pinpentrekam ya factory has to be obtained prior badai ben yoswa ha ka ba shwa ba pinshna ya kano factory isu tu syai begini kelapan kan ha bunai April Meghalaya State Control Board ka penpau percaya hangi lengba kani RTI begini ki factory kelasna kem padayo ya kajing bet la galong ne mansna hangte harut surok la galong ne mansna ha gani kasnong kata kani ka basngop ka ba pensulung ngo ingi galong ba isu tu syai ba ki light na kajing yang menjur jong pada na kajing syai jong pada kata kajing don jong ki factory reng isngol ngo bangi isngol persya ba layu rot ya ka hok ki jong ki pada ba ha kajing syai kini ki factory omdai ba ka sarkar India ba ka sarkar Meghalaya kasya bansnai ki factory tamba kade benong palat santhau la nilai 4 kilometer na kasnong ha ka jaka badan kinong snong jong gibril kani ka tani ba layu rot ya ka hok jong ki pada ka jongi banyo ya ka jingi pensngolang bangi menjur nem haswa bantay bat kini ki factory la penkain lupa ya katakaan ha ka ba kimsyam layo ya ka jingbet haswa bantay ban sedang tang banbu ya ka permission nagata daw isaong ba kasinsyar kadar ka tambor ya ka kai ka pateng ngata pisoto la dang akren gumta ba kasinsyar kadar ka tambor ya ka kai ka pateng habang ikliw ta orang ba snong PI ya kata ka NOC pidon nem ka jing yate agreement nane kata ka jing soy ha ka ba ndala bu ya kane factory kibayo kam hangni kindai tang kitrai snong bat kinawan ai do yong hangni kindai tang kitrai snong kialam dan kum kata tegai pada gajing betul jong pi kitrai snong 9% ni yen nak benta ban jale persa nak benta ban radden khong ya kini gajing sneng ke bawan ra apo jong kaneka salang area umdang area motion road area apo konsensi barokowai kumbala kren sia khamat ngila yo isi bon teliki pon bagi jingle kli jong kini ki nong sensa jong kini ki officer enrai wala kataro min IT bad min creating naga bentaban radin khong ya ki jingsne minong aili ya kita kiai ki jingle ke jong pi ni kermen skam bagani ke jing dawa ke jongi ni kermen skam bagani ke jingle jongi kan long ka bajok